abarim bang ke thom ke pial tiklem bang phupen pen inut kaching nang Dhanseri Kothalgori PH scheme masai ke deng pachun ponpe de da jog rong sor kaningri Dhenda khat long mirjeng patu aklama long ningkan esek aparman football ke patu ke chengpon Bokajan SA patu aklama long Assam Gujarat Culture Convergence surihini ra inkorai si ke chengpon Kardom pinia bierta than bang pinili merina hansepi non arjoitha biertang ton pen Nijang Karbi Anglong Jirikindeng Police Station ka parlo Assam Meghalaya hoy Mukoilum Outpost ke parlo Samtan Puarong along Ronga Sarpen pen bang ke thoma barim ke PLT klem bang phuatum pulisari deng ka chingnang Police mati raikom saikhya tumpen ke pangdak pona teng ke damtanga chiklo Samtan arong asora tumaphan tangka suri pho ke hang Pakijoya Birta Arjulong si Joy pen kiri kuruk peduponlo lapen puthod raikom saikhya tum chingrum si Samatana rong asar ahem pen bang ke thoma barim ke PLT klem bang phuatuma phan lapen rong asar kachirap ki dudun ko kajok rong asar pen bang thlia tuma phan nep ingnang ponlo pusi phirangkia phan thanang pachini dun puthot pachini thua dai ke dotuma phan IPC 07/2021 under section 384 arona teng pen lam hoita pabon ponlo puta puthot thanang pachini dun Kachingnang cek abarim ke PLT klem bang phuatuma men jagwe teron mukta teron babu teron lapen rongasar birening tietum henlo pusi thanang paklar dun heroni penjoram kathar 365 news India Juam 24 তাৰিখে আৰু 26 তাৰিখে আমাৰ মাকৈলম আউটপোষ্টৰ আণ্ডাৰত যেটো উমলাফি এৰিয়াত মানে খাচী মানুহবিলাক যিবিলাকে মানে খেতি কৰিছিলে ধানৰ খেতি তেওঁলোকৰ পৰা মানে অচিনাক্ত কেইজনমান মানুহে যুৱকে মানে ডিমাণ্ড কৰিছে গাইপতি ৫,০০০ টকা সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ মানে যিকোনো থানাত এটা কেছ ৰুজু হয় 07/2021 সেই মৰ্মে আমি তদন্তত ইতিমধ্যে মানে বৈঠাগঞ্জ থানাত মানে এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে সেইটো এক্সটৰ্চন কেছ আছিলে এক্সটৰ্চন ডকাইতি সেইটো সন্দৰ্ভত মানে কেইজনমান আসামী ধৰা হৈছিল আৰু সেই সন্দৰ্ভত মানে পিছত অনুসন্ধানত গম পোৱা গ'ল যে আমাৰ এই মাকৈলম এৰিয়াত যিটো উমলাফি এৰিয়াত যিটো এক্সটৰ্চন কৰিছে সেইসকল ব্যক্তি জড়িত আছে সেই সন্দৰ্ভত আমি তেখেতসকলক এৰেষ্ট কৰা ব্যক্তি 4জন এৰেষ্ট কৰা হৈছিল এজন হ'ল দিন তেৰণ LIC জাগবে তেৰণ আৰু মুক্তা সেনা আৰু এটা বাবু তেৰণ আৰু এজন আছিল বিৰেনিটি হ'ল তেখেতৰ সামাধান তো এইটো মানে এই কেজৰ সংক্ৰান্ত তেখেতসকলক এৰেষ্ট কৰা হৈছে Dhanseri MEC constituency ke parlo Kothalgiri Langjanbra PH school sai ke deng kapachun pon pede da jok ronga sora tumi Pradip Difusa lapen Karbi Anglong tan Mouse Council CM Tuliram Rong hangaphan scheme ka patang ponsi ronga sora tuma phanawar sai ki piponji aphan chuning ri pedopon Pinpur mela bangso PH scheme kimrang ponte da phi kupi koson pena theluni aningkan lidetta piniarani anta pichun pipon thekhe da lopusi ronga sora tum pherangke khomri ke dam hot nang chithandun Ronga sora tum nang chethandun ningkreng nang kelilo kijuna langka siksak nang do pola se prabjin pen JJM mate jal jiwan mission scheme pen seta me awar sai nang pipona sonte me parji pusi Karbi Anglong tan Mouse Council CM na pen local MSC Pradip Difusa tuma phan chuning ri pedopon Dhanseri pen Tinku Difusa 365 News India Prenify Troxy Arani Bokajan SA Patua Klamalong Assam Gujarat Culture Convergence Surihini ra inkorai si amai ani kang sampor phai Troxy apor malompen ke chengpon Labangso Assam Gujarat Culture Convergence Surihini ra inkorai si amai Prenify Troxy pen Prenify Kep Nipli an Biponji Patumi labangso amayalong MLA mate Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin MAC Rina Terangpi MAC Pawan Kumar Rai MAC Mukut Mahanta, Robi Rongpi, Lokhiram Rongpi, Mukut Terang, DIG Hunaman Singh Rawat, CRPF Officer RK Sarma, Bokajan MB Chairman Binod Kumar Sapen Chenglok, Ketheke Dinga Tumche Tongdonsi, Assam Gujarat Culture Convergence Surihini ra inkorai si amai kepang chengpon along RDP dun. Patumila bangso Assam Gujarat Culture Convergence Surihini ra inkorai si amai along kecheng si
Gujarati ake kan paklang pon pen Karbi, Assamese, Rengma Naga, Bengali kilun ke kan sitame chepaklang pon. Hanjang lang sopen Bisnu Lekhe 365 News India. Lakha Krepli Korkanthi constituency ke parlo Dhentaghat long Mirjeng Pathu Aklamalong Preni Phai Troxy Arani Ningka Nisek Aparman football ke Pathu ke Chengpon Patumi Labangso ke Pathu ke Chengpon along Aluhiaman Penche Tongdun DSA Maipu Khogen Tiso Chunbang Suniram Timung Dhentaghat KSA Maipu Rup Singh Kro Chunbang Joy Singh Tiso Dhentaghat ABSU Pen Lotendra Basumutari Ananto Basumutari Sawat Terang Koilan Rabha atumche tongdun pen labangso ke pathu along RDP dun. Patumi labangso football ke pathu poncheng ateran atum lake Karbi Anglong Morning Star Football Association lapen ajala club atum angbong si pathu ponlo. Karbi Anglong Morning Star Academy atum ke pathu ke thek par pigajok ajala club atum aphan 30 pen parem ponlo. Adun thu patumi labangso ke pathu ponalong pining aningkan ke labangso football ke pathu ke papi ilong hup ke COVID-19 avur akeso. Ajoy ni si pangcheng long der chet lupusi mai pupen than pachini pontu. Samilang sopen Mizoram Hanse 365 News India. Pinia berta ke lapan sekang ton iglo ajo ke me kardom.